Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati, ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Dode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro uruvugiro special, ikiganiro cyo ku itariki ya 20 ukwezi n'ukwa kane umwaka 2024. Nkaba rero ndi muri studio za Bwiza ziri mu burengerazuba bw'u Rwanda, ari muri Asoza bwa Kongo. Nkuko murabona ko atari studio main studio, iyi ni short studio, ni agastudio gatoya tudukorera mobile studio. Yeah. So nakiri rero mwebwe bakunzi ba Bwiza TV aho muri hose, aho muba, abari mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, bari mu Rwanda hose, mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Uburengerazuba, Amajyaruguru, Uburasirazuba, ndetse n'abantu muherereye mu Burundi, abaherereye muri DRC, ubwo n'abari mu Burasirazuba bwa Kongo, abari Kinshasa, abari Makara, baratwumva nabizi. Makara ndi bafungira. Baratwumva. Ariko buriya sinagufasha kugira amagara. Reka nifungira. Yego ndemere. Yego. Noneho twakire kandi abari muri Kenya, muri Uganda. Mwese turabakiriye. Abandi kumwe na Magashi rero, Magashi ndakwakiriye. Urakoze cyane Meki, nshimira abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Hari gihe mbona comment avuga bati rwose Magashi turamushima ko hari contribution aza gutanga kwa Bwiza TV. Nanjye nkaba nishimiye kuba hano kandi mpari byiteka ryose. Ntago nteganya kuhava. Ntago teganya kuhava. Kiye kumunsi tuzaguhakonje. Izaba ari konje n'ubundi nzagenda ngaruke. So twakene abandi bose ariko jya keshi ngiye kwanza mu ruvugiro special, ndasoma na comment zabo kanasuhuza. Ariko bambire ko tugiye kura ku rugendo M23 yakoze ndetse na AFC bakoze, rurimo barimo Bisimwa, ako Bisimwa yakunda kumwita docteur, sinzi impamvu ibyo biza burane docteur. Barimo Bisimwa perezida wa M23, rurimo Nanga coordinateur wa AFC, barimo bamwe mu bayobozi benshi ba M23 ndetse n'abasirikare. N'urugendo rwo kubohora Kongo bakoze bwo kubohora Kongo. Urugendo rwabereye Rucuro, n'urugendo rwo tuzavugana turi abantu benshi cyane. Ndi kumwe na Magashi, aho nkaza kuba ndi kumwe na Labin ndetse na Arufa ndetse na Bosco. Boss. Haya ndumva Magashi atari buvuge tu. Uravuga make. Kandi mba ndimo kuribwa rero. Uravuga wapi nutume sharugo. Ejo ku munsi w'ejo ariko ndagara ku kiganiro twakoze ku munsi w'ejo ndi kumwe na Kedi. Cyaki twavuga ngo ni operation, aho twavuze ku indege ziri kuvugwa, bivuga ko indege nshyashya Kongo yazanye, ubwoko bwazo butaramikaniza, ariko hakekwa indege yitwa CH6. Ni indege yindi bavuga ko ari indege ebyiri nshyashya zishobora kuba zaraguzwe ahanini hagamijwe gukora ya operation simultane. Ni operation bashaka kuzaterera M23 ahantu hose cyarimwe. Indege zo zizakora, indege ngizakora iturutse Butembo, indi ko rivaye mu mujyi wa Goma. Zihuriremo hagati. Urumva bazamanura Kibaya, Sake, bongeye bazamure za Rwindi, Nyanzare, bazamuka bagereza Amuresa. Nuko wange indege iturutse za Rwindi izazihuriremo hagati, bahurire Bunagana n'iturutse Goma. Urumva niyo kise bahereyemo. Ibi kandi biravugwa mu gihe aba FARDC ndetse n'abasirikare bafatanya barimo abazungu, barimo SADC, bakomeje gushinga imbunda nini ahari izi defense zabo.
imbunda nini tuvuga n'imbunda zikora mu z'imisada zikora zisharinga ubwo hari imbunda bashinze mu kibaya hariyo bashinze mu gice cya saa kimwe za Mugunga hariyo za wano tutu ziri hano hari imbunda nyinshi niko biba bikatakatayo ibyo byose niko bivugwa. So rero tukaba tugiye kujya gute kutanga ikiganiro cyacu ndabanza some comment ngira ngo abantu mwe ngo Mekikedi congratulations makuru masobanutse witwa John Sebaba turabasoma tukanabavuga amazina yabo witwa Eric ngo uyu munsi mwavuze ubusa cyane cyane kabisa kubijyanye no kuvuga imbere ko nta kikora kabisa wowe usuvuze iki uyu nguyu witwa Eric mwavuze ubusa kubijyanye n'ibyo imbere turabikora kuko twayinenze kuko ngo itajya gutabara abaturage niba twavuze ubusa kandi wabwumvishe. So icyo nk'uyu nguyu ndagira ngo yari kuzanda tubwira ati mwagombye gukora ibi cyangwa meze gutya na gutya ariko nawe yaje atubwira ngo twavuze ubusa uyu ni uwo kudutuka gusa ubutanzasiba comment na kubroke sibyo. Hanyuma uyu witwa kubera ko twavugaga twebwe ntago turi abavugizi bari mu bintu uyu ati busesenguzi bwiza Meki na bwiza ntago turi abavugizi b'ibintu turi abavugizi b'abaturage cyane. Abaturage tuvuga ni abantu bakurikira bwiza ni abantu dukorera ubuvugizi barimo n'abantu bari mu nkambi n'abandi bose babaye abari muri Goma bari he abari mu Rwanda bari mu bihugu bitandukanye. Ntago rero twe tuvugira icyama gifite abakivugira n'abagikorera twe tuba twaje kuvuga amakuru dushobora kuyavuga uko utayishimiye ujye wihangana. Hanyuma turebe witwa Maneno Desire ati nice bwiza witwa Mboniga ba Jean Bosco nawe ati mufite ubusesenguzi bwiza sengere rwose komera ndiho kubwa Rashidi komera nawe kuga comment yavuga twamuga ndikora iki MBT bareka bakisuganya uyu ni ko avuga. Hanyuma Police ati mwagiye mureka gukorera publicité izo ndege z'umwanzi naneze ko baziguze tuye kuzivuga abo baranze kuzikorera publicité kandi turimo turengurira renge abo zireba abantu baranse ako bajya bakora ikora ko mu bishaka undati kedini sawa undati hanyuma undi witwa Kentati ariko nukuri kudafata Goma ngewe ndabona Mbetura iyo ifata Goma byose niho zizamukira. Hanyuma François Furahati bonjour j'espère ko iyi commentaire atari kuko fensa intambara zirwanwa ku kwinshi sinzi ko mu ntambara ya RPF muri 90 nibwo yatangiye nta wari uzi ko izamara imyaka 4 nibwire ko inkotanyi zaje zigera ku kirenge ureba Kigali uzigeze kugera ku kirenge cya Kigali ubwo nawe navuga ati kwenda ko hari zigasubira inyuma hanyuma comment nyine ubwo natangaga hanyuma PC channel tivati ari ni Moses nawe nakomere ati mukomere bantu banjye Suzana generation nayo komera ntabwo emetse kubona. Hanyuma mujye mushiraho umurongo wa telefone tuwushyiraho nimero zacu zibaho uyu no witwa Jadon Alex. Hanyuma uyu nguyu witwa Eric ngo aragwira ngo kedi ngo ko uri muri reserviste kuko tayo Rwanda se Rwanda ari mu ntambara. Hanyuma ntagwabira Aimable ati ariko abo nibo bashobora kubera intasi Mbetura ntabwo yabirukana. Hanyuma Ndorichimha ati ariko kuki Mbetura iri kubihorera bakayigereranya bakarinda aho batera. Undi ati witwa Mboniga bati mufite ubusesenguzi bwiza gusa Mbetura yirindiriza akazi. Reka nsuhuze Marie Goreti, nsuhuze Mabirisi, nsuhuze Caritas Karitanye, nsuhuze Jackie Gasirabo, Ramazan, nsuhuze kandi Inosa Mugwaneza mu Birigi, nsuhuze Inosa muri Amerika, Damian Nkaka n'abandi ubundi twari Rose Bubanje, Rose mu Birigi, hanyuma Amerika Ange Solange ni benshi dusuhuze kandi na Ntuza na Kayitesi ari muri Canada ndetse na Rose na uri muri Canada. So ndumva rero twatangiye ikiganiro cyacu Magashi. Ndi tayari kabisa. Are you ready? Yes, I'm ready. Than you think. I am ready than you think. More than I think. Yeah. Okay. Let me see you. Yeah. Hi. Taje guhamagara bataramu. Yes. Hello.
Alpha. Yes. Niwe wayi number 1. Sango nini? Malamo. Azabie. Okay. Nasepe kliko yoke rayo na kwa wana. Okay. Aho ngaho nugera ngo ndagabanya. Ugango boy. Toko sepera moto. Okay, namoni labini asia kumi na labina zawa. Labini sangu. Banza umushyire Labini yahageze. Labini barimo ngo sango nini? Ashobora kuba atari yagira ariko na Bosco ari hafi kuza ubwo ni BNDM. Uyu munsi yokora ikiganiro cy'abantu benshi cyane. Ikiriya kirimo Alpha Labini, kikaba kirimo ndetse na Bosco na Magashi. Yewe Magashi yicaye iruhande. Yari afite ubwangu ubu ndavugara koko abantu ari benshi. Abagabo bavugana. Alpha. Yes. Umeze neza? Ndaho rwose ndaho. Uyu munsi dufite ingingo ebyiri ariko turaza no kureba ku mirwano. Dufite ingingo ya mbere y'itangazo ryasohowe na AFC binyuze mu muvugizi wabo Lawrence Kanyuka, ahagira ati turamagana leta y'u Burundi ikomeje kuzana imbonerakure muri Masisi, majyepfo ya Masisi. Imbonerakure zije gukira gute gukora genocide, zigishijwe ngo n'urubyiruko rwo mu bwoko bw'Abahutu bwashyizwe hamwe barigishwa, baraforomwa mu buryo bwa mwitoza gisirikare, ahanini hagamije kugira gute kwica Abatutsi. Akavuga ko kandi iyi migambi yabo bafite banahawe n'imihoro yewe bahabwa n'intwaro. Hanyuma turaza no kureba kandi ku rugendo rwakozwe na M23 na AFC. Rwarimo abayobozi ba M23 ndetse n'umuyobozi mukuru wa AFC coordinateur Nanga, aho bavuga ngo ni marché de la libération de la RDC. Sur le route ngo patronage ndetse ni n'abagenyi ba Nanga, rwariyobowe na Nanga ni waruyoboye. Ubwo rero ngayo nguko. Labini uranyumva? Labini ndabona atari kuza, agari kuza rwose. Yego. Ariko reka tugende mbe nkwakire Alpha. Kwanza tuanze turebe haramutse gute amakuru yahariye. Makuru nuko uyu munsi nkuko bisanzwe ku bakristo, uyu munsi ni Sabato, ejo nanone ni ku Cyumweru. Ngira ngo Wazalendo zo muri za Mugungamanzi uyu munsi nazo zagiye gusenga. Kuko ntawe uhora mu byaha ibihe byose. Mugunga uyu munsi rwose ntabwo uruyombo rwagaragaye mu mujyi wa Goma, naho wabonaga nyine hatujemo gake, ariko nanone mu gace ka Masisi yo hirya muri groupement ya Mokoto iyo aho bita za Rupfunda hakurya ya Busumba niho humvikanye imirwano mu gitondo. Mu gitondo saa 12 kugeza saa 4 byari bicecetse. Yego. Imirwano yari imirwano bashaka gufata aho ngaho cyangwa n'ubundi hasanzwe hari M23? Ubwo duce n'utwaye M23 ariko twugarijwe n'imisozi bita za Bukumba, iyo ni imisozi aho bita za Kivuye, ni imisozi miremire. Hari imisozi ikirimo FDLR na Wazalendo muri rusange. Yego. Okay.
ni Masisi nayo ni nini iracyarimo ibice binini bikirimo aduyi FDLR ziracyafitemo ibice wazarendo abitwa bariya ba Inyasi abitwa ba Gido n'abandi baracyafite ubwinyagamburiro muri Masisi. Ariko hari naho nabonye bavuga ko Gido wenda turamugarukaho iraba ari ingingo yacu ya gatatu. Gido ngo ari guhigwa bukware na leta ya Kongo. Turaza kubivugaho. So nuvuga ngo muri rusange uyu munsi imirwano usibye ngo gusumba niho yabaye ngo ahantu bita ngo Runando ni Runando Runande yego aho Runande nagana he Runande ni muri Mokoto muri go bipoma ya Bashari. Okay, Rabin uranyumva? Rabin yaje ko yamutinze. Reka turebe kwa Bosco amakuru yawe amakuru y'imisi. Meki muraho. Rahura. Igihe kinini kabisa tudahurira mu kiganiro twarwa kuganira mu kiganiro ndi kumwe nawe gucye kera cyane. Ego ko ndara amajoro nkora. Rata wabonye gukorera mu ngata. Wala nago na dizatinze. Ndara amajoro nuziko. Ndara amajoro no ku munsi wa gatandatu ngo abadive banje bagiye gusenga. Basigara ku izamu. Sigara ku izamu. Okay. Ngo turimo tureba update z'ibyabaye hanyuma tujye mu sesenguzi turareba ku rugendo rwakozwe na M23 mu rugendo rwo kuhora Kongo rwaruyobowe na Colonel Nanga ndetse na Bisimwa akaba yararurimo tuze no kureba kandi kuntu M23 turi kwamagana leta y'u Burundi ku bikorwa bya genocide biri kuvugwa muri Masisi. Urakoze cyane Meki. Update zonyine numvishije Mike Alpha yazibuze yazasunda barwaniye muri Mukoto. Ikindi navuga muri update ni urwo urugendo rwabaye kuva baza rwabereye Rucuro ntantu bita muri ntibuka ntari kwibuka neza gusa urugendo rwo ntirutindaho turarukora analysis turebe icyo ruvuze turarukora analysis ntago turutindaho ahubwo reka turebe Alpha mbere yuko wenda Bosco dutangira nawe reka Alpha inama yarihuje ba Masunzu na baciko n'abandi Bukavu yaje kurangira cyangwa no biracyarimo inama yabaye ku munsi w'ejo. Ngira ngo amakuru y'inama twari muhamagaye twari turi mu kubaza konterandisi byabaye nuko bimeze ariko ntabwo amakuru yose aradushikaho neza turaza kubishyira mu kiganiro cy'ejo. Iyi ni inama iri gutegura operasiyo zigomba kubera muri Nord Kivu. Inama n'amakuru ya ndege twakoreye research ya iriya ndege nayo twamaze kugenda dufata amakuru yayo neza byose bizaza mu kiganiro cy'ejo ngira ngo hazaba harimo n'ibindi. Mu kiganiro cy'ejo ngo nazamenya amakuru y'iriya indege itaramenyekana ngo leta ya Kongo ishobora kuba yaraguze. Dukeka ko ari CH6 dukurikije nimero twahawe n'abantu bacu n'ubuhanga bwayo n'ibyishinzwe gukora. Ndabakiriye rero reka nakire Bosco ndakwakiriye hanyuma utubwire tuhere wenda ku rugendo
Rahoze mbona Arufa ubwo twateguraga ikiganiro mubwira nta Arufa niyo mwe turakoze urugendo rwo kuhora Kongo ati izo ngendo izazikora ryari zikora mu byaro ariko hari n'amakuru avuga ko imfungwa za ziri muri Rwindi zaba zakusanyijwe ngo zikerekezwa Cyanzu naje kuyabona babivuga naho nabonye bivuga Arufa nawe ndabizi kuyazi ubwo ni mateko azafashwe nyine muri rusange Arenge myutinze nakubwiraga myutinze nayibwira murakoze cyane Meki urugendo rero rwabaye nyine rwabaye nyongera babanyongera baza Rucuru rukaba ari urugendo bitse urugendo rwo kwibohoza kuhoza Kongo Kongo n'abaturage nyine niyo mpamvu urugendo rwo kwibohoza kuko ukuntu bavuga ubwo bibohoje ari bo bibohoza byabaye selfish kandi Kongo birabantuza Rabini yaje ya mukanya gato ukuntu bivuga Bosco yavuga ngo marché de la libération de la RDC niko bavuga bakavuga ngo sous la haute patronage de Corneille Nangaa rwo kubohoza Kongo yego uru rugendo rero rwabaye ureba ni ubundi urugendo nka ruriya rusobanuye nk'imyigaragambyo kwerekana turahari dufite gahunda iyi n'iyi n'abatari babizi babimenye ntekereza ko aricyo ruba rusobanuye kuko aho bagenze ni Murenere barasaniye bamaze gufata kera ikindi ni nko kubusitinga kwibutsa muri make kwibutsa uwo bahanganye adversaire wabo nubwo ubona nta wenda tutaraza aho ngaho uri aha n'aha utumenye turahari niko urugendo nka ruri ubundi ruba rusobanuye ukaba ari urugendo nabonye rwari rurimo Corneille Nangaa n'umwungirije Bertrand Bisimwa by the way nabonyemo kandi gashya buriya nahoze ndi gutebya kubo tubana muri groupe ni kwabwira ndetse noneho iyi ntama ntibari buvuge ko noneho bajya bavuga ngo ni RDF intama ya ose wa mugani ariko se biyandiye mu wa mugani iyi ntama buriya iyi ntama bimeze biti byaye nyina magashi wamfurawe na uraho neza iyi ntama irarikora ndakagusiga iyi ntama irarikoroza dore ntama igiye kurwana iyi ntama nayo nabuze nyibona iyi ntama irimo imitsindo yihe baravuga bati nibite bose bire habaho liberation harimo n'intama cyangwa se baraza gukorana jenoside y'intama mu Burundi ariko disi burya none si intama n'ubundi kigereranwa n'umwana w'intama kugereranywa na Yesu ni abantu barengana bose nyine bagomba kuba barimo n'umukuru w'uburengana burya abantu ntabwo bazi ibisobanuro by'intama kandi intama igaragara inshuro nyinshi muri Bibiliya kandi wibuke ko ubu bwoko n'ubundi babwitiriye ubwoko bw'Imana ko bugomba kurimbuka bakabumaraho none se ubwo ngubwo watandukana n'intama kandi intama ariyo yavukiye gupfa aho ubu nibwo bw'Imana ubu baba barimbura nibwo bw'Imana sibyo se nyine nibyo ndimo nkubwira nyine ubwo barimbura nyine baravuga bataba nabi Imana tubarimbure so warimbura ubwoko bw'Imana Bosco tureko twafata isi yabo Bosco tudatinze noneho kuri iyo ntama reka turebe uru rugendo bisi rwo kuhora Kongo mu gihe cyashize bari bavuze ubwo Nangaa yazaga Rucuro yabaga ari watangirijwe kubohora Kongo ari wagomba gutangiza kugera mu bice byinshi bitandukanye none bongeye gukora urundi rugendo rwa kabiri rwizwe kubera ko bazahora mu ngendo bazahora mu baturage ruvuze iki kuri bo ruragaragaza iki urakoze Meki uru rugendo rero ubundi ni ikintu bita confidence building ziba ari uburyo bwo nka Magashi buriya wabayeho umusirikare arabyumva confidence building ni muri cya gihe mukora nk'ama operation yo kwerekana ko muhari nta kintu kigenderewe murabizi ko nta umwanzi uhari ariko mugakora operation zo kumirika ku mitambo wa enewe muri mu babyita confidence building kubaka icyizere mu bantu mufite aho around abantu mufite aho ngaho mu kontorora kugira ngo bamenye ko aba bantu baracyahari
icya kigendererwa kiracyari cyo nicyo uru rugendo ruba ruvuze. Uru rugendo rukaba rubaye nyuma y'aho tuboneye uwari umujyanama wa Nanga i Kinshasa mu myenda yindi. Buriya nabyo ntabwo biba bisobanuye ubusameki kuba bafata uriya mugabo Tanzania yatwaye mutekereze ko bivuze ubusa, bifite icyo bivuze ku ba adversaire. Rero n'uru rugendo rufite icyo rwopoza kuri bariya ba adversaire. Nibyo hari uwo mwafashe, hari akagambane kabaye mugira uwo mujyana, ariko turacyahumeka. Sinzi umuririmbyi mwegeze kuririmba ati ndacyahumeka. Turacyahumeka. Nibyo hari ibyo mwakoze mwumva byakabaye byaradushegeshe, ariko tubazaniye message ivuga ngo hoya ntago twashegeshwe. Muturage rero uri Goma, ureba barya bagenzi bawe babarimbura, ureba amanywa nijoro, impfu za hato na hato, wigira ikibazo. Kwe turacyahari, nubwo mwumvishe ko umujyanama wa Nanga nka executive w'icyama, ntabwo ari ibintu ari umuntu uba woroshye. Niyo mpamvu bagomba kugira action iyo ariyo yose bakora, kwereka ba bantu hatagira ucika intege. Rero nkaba numva urugendo ari cyo rusobanuye, narwita urugendo rwa confidence building. Okay, B&M, reka nanjye nkubaze mu by'ukuri uru rugendo uraruhuza ute na message Lawrence Kanyuka yanditse agaragaza yuko rwose ya mipanga twagiye tuvuga kontinere enye zaba zarageze hano mu majyepfo ya Masisi kandi bakaba biteguye gukora genocide? Ese ruriya rugendo ni ukubereka ko bahari ngo biteguye kuyihagarika? Ruriya rugendo ni ukubereka yuko wenda barabaha attention ntihazagira ubikinisha barahari? Tubwire muri make ibi bintu bibiri, gerageza ubihuze hanyuma twumva uko bimeze. Yagiye icyo kibazo ari undi nkunda no kwikuraho rero hari ibindi wikuraho n'ubundi yacyo. Reka turakikubazanya, reka tujye kwa Arufa nadusubiza. Arufa, uru rugendo wowe nk'umuturage uri muri Kongo, imboni yacu yabwize muri Kongo, ukurikirana iyi politike ya Kongo, ukurikirana iby'intambara, amakuru menshi uyafite, uru rugendo rwakozwe urarubona gute? Rurasigura iki? Ruravuga iki? Rurashaka kwerekana iki? Ise ibyo abantu bari kubona kuvuga ngo barashaka kubora Kongo nibyo cyangwa ni uburyo bwa politike gusa abantu bari kubona gutyo gusa? Ndakwakiriye rwose. Yego, mwakoze. Iby'uru rugendo ndabona ko intambwe ya mbere ndabona ko ruri mu kugaragaza ko nubwo leta yasaba ibiganiro bo batabikozwa, kuko intego yabo ari ukubohora banabishize ku mugaragaro babitangaza. Yego, iki ni kimwe cy'uru rugendo. Uru rugendo rugaragaza ko mu byaba muri diplomasi zose zaba nta biganiro birimo, ahubwo bo bashaka kubohora Kongo ugereranyije n'ibiba akarengane kabaho. Intego yabo ndabona ko uru rugendo rugaragaza ko nta gusubira inyuma. Ikindi nanone cy'uru rugendo ndabona ko basa nk'abari gutanga integuza, bakomeje gutanga integuza baburira abantu, banaburira n'igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi ubugome gikomeje gukora, ko nta kabuza ibyo bakora byose bizagira iherezo. AFC nabohoye abaturage. Nge nibyo mbona kuri uru rugendo, kuko turukoreye analysis dusanga ko ni urw'agaciro kandi rufite icyo rugamije n'icyo ruri bwongereho mu bakurikirana movement yabo. Reka nakire Rabin, ndakugarukaho mu kanya. Rabin, ikibazo ni kimwe mu byiyumviro byawe uko byumva, ariko wenda aza no kukubaza kuri iriya ngingo ya kabiri. Uru rugendo twabonye AFC itangiza icyo twise intambara, gutangiza intambara ku mugaragaro muri Rucuru, ivuga iti kuhora Kongo biratangiye,
tugiye kubohora abantu b'Igoma, tugiye kujya mu ntara zitandukanye. Uyu munsi bakoze ngo urugendo rwo kubohora Kongo, barongeye barakoze urugendo naba ko ari nk'ubwa kabiri bagaragarije ikintu inyota yo kubohora igihugu cyangwa se gufata ubutegetsi bwose bwa Kongo. Kuri wowe urugendo warubonye mu buhe buryo? Cyane ndavuga mu buryo bwa politique, diplomasi, wenda no kugisirikare uze kubikomoza. Urugendo icyo narubonyemo bwa mbere mu bijyanye na politike, kwereka abanyagihugu bari muri teritware Konki yuko abatware babo bahari, kuko hamwe bagiye kwicara za Rucuru canke Canzu sinzi aho baba bari, ntibinakenewe no kuhavuga naho nokabaye ndahazi. Aba bari mu zindi segiteri ntibigera babamenya, mugabo ubu iyo babonye muri marshe biraja no kuri rezo saka bavuga ko yapfuye arahari. Naka bavuga yuko baheruka gufata barabesha arahari, kuko burya havugwa byinshi urabizi. Yego, rero umva uko mu gisata cya politike nuko uca umutekano nacyo no guhumuriza abantu ko hari umutekano, ko biri ko kose, kuko ntiwoja kugira mareshe ahantu amasasu ariko aravuga. Bijya no kugira ngo bereke abanyagihugu bati nimushire ubwoba, nta ntambara iri muri izi zone Konki, nimuje ku mirimo yanyu. Natwebwe turagendagenda ku muranga ata muntu n'umwe adutegeye. Kidiplomasi naho diplomatike no guhamagarira n'abandi bataraza muri uwo mugambi wo guhambya ntuzeye AFC bati urabona ko n'abandi baje nanaka mwakoranye muri ibi na biriye nguyu ngaha, nanaka mwakoranye nguyu ngaha, namwe ni muzi. Okay, icyo nibaza Rabin, uru rugendo mu gihe urugendo rubaye mu gihe intambara isa nkaho ihagaze muri iki gihe, hariho icyo twakwita nk'udutero shuma, ariko none rubaye mu gihe Kongo ikomeje kuzana ingabo nyinshi, kuzana abasirikare bakomeye mu mujyi wa Goma, no muri axe ya Rwindi, kuzana ibikoresho bigezweho, byose bigamije kuya gute kwirukana M23 ko niwo mugambi uhari. Ndetse kugeza nubwo bateguye operation simultane, urumva ko kuba barukoze hari ibi ngibi byo ushobora kubihuza nibyo leta ya Kongo iri gutegura, wavuga ko wenda ari ukwereka ko bagihari cyangwa se umutekano bakiwizeye, aho kwinyegeza cyangwa bishe cyane ko izi ndege za madrone n'ibindi biza bihiga abayobozi bari. Nibaza ko atari ukwereka leta ya Kongo ko bakihari, kuko iyo irabizi buriya, nubwo ubona yigira utwo twose irabizi ko bahari, kuko wagukuye Canzu akakugeza hejuru ya Goma ntiwovuga ngo ntawe uhari. Baba babizi, ahubwo no kumara ubwoba abanyagihugu ngo batagira ubwoba ngo leta ya Kongo ije kubamara, bakavuga bati abo kubaproteja barahari, ni twebwe turi ngaha. Ya nuko cyenda ciyumviye. Yes. Okay, no turebe Rabin, wenda hariho abantu bamwe bavuga bati ese izi ngendo cyangwa kukugaragara mu baturage nibyo bikeneye kurenza kujya gutabara abantu bari mu mujyi wa Goma amaze iminsi bataka ko bakwiye gutabarwa. Ivyo gutabara twarabivuze bihagije, twarababwiye yuko igihe kizogera hari bikibura kugira ngo kondisiyo zo gutabara zishike. Si ukuvuga ngo byaranze byarabananiye, oya hari kibura. Rero icyo kibura barindiye ko gikwira, si ukuvuga ngo byarabananiye. Iyo biba byarabananiye naho bafashe baba barahasubije, baba barasubiye inyuma, bakavuga bati urugamba ntituzorushobora, ntibishoboka. Kandi ikindi nacyo si ukuvuga ngo bama mu myiyerekano biyereka abanyagihugu. Erega kwiyerekana si ukwiyereka umunyagihugu, ni n'ukwereka umwasi wawe ko uhari kandi ko atabwoba guteye. Umwanya wowe wose naza akugana azogusangaho, kuko iyo baba bafise ubwoba bw'ababatera baba bihisha, ntibaba bajya no muri iyo myiyerekano uri kuravuga biyereka abanyagihugu, baba baguma mu bwihisho. Mugabo ubu ni ukwereka, ahubwo genda nabifata ni nk'ukwereka ntuze FARDC ati
mwarindiye iki kuza ko tuhari turi ngaha yego reka rero guhenda abanyagihugu ngo urumva ngo turanyegeye ngo urumva ngo ntimutubona turahari he turaha nimuze nimba mushaka twebwe nimuze abanyagihugu mubareke ukabona nyuma y'uru rugendo hakurikiraho iki ukurikije uko ubona uru rugendo situwasiyo ihari kuko zose urazizi nyuma y'uru rugendo abantu bashobora kwitega iki ni ukwitega ko FRDC ishapura kugira ngo irabe ko yokuma isunika na gatoya nawe urabyumva ni ukwitegura amara ya FRDC ni ukwitegura ishavu n'ikimwaro bya FRDC nabyo byerekana mu kurasa na kurazi na mabombe hanyuma no guhamagara ya infanteri y'abarundi nabo bakazana nkuko turiko turumva bazanye imihoro sinzi ko imihoro hananiwe drone imihoro ari izo bishobora cyo bakora bazokora genocide hanyuma nkuko babigambiye hanyuma mugabo ivy'urugamba byo nabo boteshwa bagata ati bazoshobora Okay, Rabini hikuriho tukivugana ukiri ugifite mikoro ndagira none umbwire ku itangazo nabonye ryanditswe ni mugoroba wanarisomye nanjye nogiye kurikorera ko ndabizi ko wari wanaribonye wowe iri tangazo rivuga kwamagana waruvuze kuri iyo mihoro ryamagana leta y'u Burundi rivuga ko hari imbonera kure ndetse no buryo bafashe nyine urubyiruko rwo mu bwoko bw'abahutu poza imyitozo y'igisirikare babigisha ideology ya ingengabitekerezo ya genocide ariko ubwo n'urwango ku mututsi babaha n'imihoro kugira ngo bagire gute babashe gukora ibyo bikorwa by'ubwicanyi ibintu byo kwamagana leta y'u Burundi Metro na AFC bakoze n'ibikorwa biri kuvugwa ku ngabo z'Urundi muri Masisiside cyangwa se muri Masisi y'Amajyepfo iri tangazo ryo nkawe nk'umusesenguzi waribonye ute iryo tangazo ubwa mbere kuri jewe naribonye nk'iriza rihinyuza b'abanyepolitike baheruka guhakana ko ata mihoro yatanzwe ko kwabaye kwihenda aho ndavuga Alexis Nduhije wa MSD na Hatungimana wa PPD Girijambo bavuga yuko kijya kiminyamakuru Romanda kihenze kigasaba n'ikigongwe nabana nakubwire noneho kijya kinyamakuru Romanda ni cha Alexis Nduhije urumva rero niwe yanditse yongera aribeshuza yarabeshuza wewe yarabifisemwo gahunda yo gukamisha leta yogira imuhe amafaranga Sundije kandi niwe wari ufite niwe wigeze no kutwara kugira Red Tabara nibyo niwe ari sebuja ariko bigatangaza ingene leta ya CNDD-FDD bimwe twaje tuvuga itigera imushira mu kanwa ikavuga abagirizwa kudeta ko aribo bashinze Red Tabara kandi sebuja hari ibigera bamuvuga cyo naco ugice kwa karongo cyo wumva igitugu rero urumva icyo rivuze rijya tangazo ni ukwerekana irengero rya ya mihoro na objective yayo kumbure babonye ko mu Burundi hataragera cyane ko induru zivuze zirenze urugero batireka turabe duhere iyo urugamba ruri hanyuma tuzobone kuza mu Burundi yego kuko urumva ko nimbonera kure arizo bajabukanye biensire kuko nibo bari experiment mu bikorwa byo gutema takiringa kuko sino mu gihugu wabo urumva birumvikana rero nico cyatumye yatwara imbonera kure ariko nibaza ko umugambi wabo kugira ngo ushike byuzuye bizobagora kuko ahananiwe drone ntihazoshobora umupanga n'ivyo nariko ndavuga so ukayibona nk'ibintu gusa byo kuza gukora genocide nta kindi kibajyanyeyo nta kubona imbaraga n'uri zo kwirukana mu Metro nkuko baje ari byo kibazanye mu bisanzwe sikindi namagura kindi urumva nikine leta ya Bujumbura ariyo yagitega reka tuvuge yagitega ko yimuriwe igitega nta zindi objective ifise nuko yitsinzwe ni biro bye bishambuke kamwe twama dukunda kuvuga batsinzwe bafuma bagenda bononye ibintu kugira ngo abahasigaye babibure yego okay wenda ngo akaruko gato yanjye kwa Bosco
Bosco karame ni wowe ugomba kuvuga kuri iri tangazo ryamagana leta y'u Burundi ndetse n'ibikorwa bivugwa muri Masisi. Iri tangazo waribonye ute? Ese kwandika kwa M23 biragira ishingiro kwamagana gusa kandi yarabamaganye bwa mbere babonye mu mirwano ifata amateko bikanagaragaza ko bagomba kugira gute, bagomba kuva mu gihugu bakareka kurwana na M23 birakomeje kugeza ko n'uyu munsi bacyongera amabatayo yo kuza kurwanya M23 ndetse no ku munsi w'ejo bakaba baragize gute, barahereje batayo. Ubwo n'abarundi n'abasika b'abarundi bageze kuri 700. Ibi bintu bya M23 bya AFC bifite ishingiro kwandika gusa yamagana? Yes, amarezo yarabiteje ibibazo ariko ndumva yasa natunganye. Ikibazo wacyumvise nakumva. Rezo ni izanjye? Kuriya wifi. Oya izanjye nizo ziri kugira ikibazo. Okay, wagisubiza noneho. Okay. Waba utari kuba tayari Alpha kagisubiza. Alpha. Kamanza nse nushyiraho indi comment kuri uranyumva? Ndakukumva. Reka maze nse nushyira comment ku kibazo bari babanje kubaza mbere ntanuwagiye ntakirangije kugisubiza kiriya mace y'urugendo. Burya gishobora kuba n'igisubizo kuri za ndege baje bakomera mu make zindi bazanye. Ushaka nacyo wakita igisubizo. Ese kuki aribwo bahisemo kugenda? Buriya mu bintu bya gisirikare cyangwa se muri politike ibintu byose biba bifite icyo bivuze. Ashobora kuba Gisekedi yazanye yaguze ziriya CH6 avuga ati ngiye kurimbura M23 nawe iri hose, kamubwira ati okay ntabwo twihishe, reka twereke nabo wabwiye ko udushoboye kubera ibyo uzanye, ko wazanye gusa ntacyo bivuze kuri twe. Nabyo byashoboka kuba igisubizo. Ndanakomeza rero ubwo nigira ku kibazo warumbarije utese imihoro iri kuvugwa mu itangazo rya tanzwe na M23. Iyi mihoro yaguzwe n'u Burundi yaciye ku cyambu cya Tanzania, bavuga ko yaguzwe mu Bushinwa. Icyari ikigendererwa twari tuzi ko bagiye gutema b'i Burundi, ariko barayitaninze barayizana muri Sud Kivu kandi bavuga ko ari iyo gutema umwanzi. Sinzi niba abayihaye bakure imbonera kure ziyizana muri Sud Kivu, sinzi niba rero umwanzi wabo atuye muri Kongo, sinibaza umwanzi wabo azagahurira na Sud Kivu. Uwo muri make nibuka neza n'ibitangazo rinamentioninga niba imihoro iri muri Sud yaratanzwe muri Masisi, muri Masisi muri majyepfo ya Masisi. Yego. Masisi muri Sud Masisi. Naracanganyukiwe nanjye. Sud zose zita Kivu. Muri Sud Masisi iyi mihoro yatanzwe muri Sud yahawe imbonera kure ngo zize muri Sud Masisi kugira ngo zize kwica abantu. Mu by'ukuri ni igisubizo bari guha u Burundi bwari buzi ko bwo bwapoteje Rengo, ikintu bita gupoteza Rengo. Amagasho umuswa yaratumva ni uguhusha intego. Ni uguhusha intego. Kubuzabuza ugahisha ikigendererwa, mbese ubwira umuntu aho utari aho uri ntuhamwereke. Nibyo bita gupoteza Rengo ama kupoteza Kivuria. Rero ibi bakoze, ibi abarundi bakoze byo kuzana imihoro igahita ipotera mu Burundi ikaza gutumburukira muri Masisi, kugira ngo AFC inabitangaze ni nk'uburyo bwo gushyiraho wazi mutazabona abantu bari gutemwa ngo bavuge ngo byaratunguranye ngo byaje biti. Ikindi investigation zitazayo kuko byo ndagupamiriza ukuri yuko ibi aba bagabo bihaye bari gukora bifite uzabibabaza.
uko byagenda kose bitinde bitebuke bazabibazwa bombi bazabazwa ibyo barimo bakora ubuze ko ntawe urabibaza interamwe zibundabunda mu Bufaransa no mu Bubiligi bo ngaho uriganirira ko ntawe urabibaza interamwe zibundabunda hirya no hino bashobora kubundabunda byo bivuze iki barabundabunda ariko bivuze kwirishahira burya niyo ntawe wabikubaza niyo ngere ntabikubaza umutima wawe uri kubikubaza ahubwo ugenda ubundabunda niyo mpamvu umena amaraso y'unda yawe akakumira mu nda nicyo ngicyo rero investigation ejo zizakorwa iyi mihoro yaciye imihoro kugira ngo igurwe oda y'imihoro itangwe n'Uburundi hanyuma imihoro ize gutumburuka muri byaje gute kuki abantu batemwe Masisi aho rero niho hazahita habonekera igisubizo cy'iri tangazo ritangwa uyu munsi. Abantu baguze imihoro bayicisha mu Burundi itumburukira Masisi, hatemwa ba Masisi. Ni bande bayiguze runaka na runaka, dore uko imihoro yaje, dore n'itangazo ryayamaganye. Ntekereza ko ibi nabyo rero byaba igisubizo ku hazaza cyangwa byaba gutegura ahazaza. Ndakumenyesha yuko izi ntwari ziri mu rugamba zirwanya iki kibi, nimbyita intwari mutaza kugira ngo kizemo fanatisme, nuko urwanya ikibi wese akwiye kwitwa intwari. Nanone ntabwo twavuga ngo intwari z'abarundi zazanye imihoro yo gutema abaturage, kuko nta kuntu umuntu wa mugani wa Rabini nibuze ati abananiwe na drone itagira umuntu, keretse niba hari robo zizajya zitwara iyo mihoro, nazo kandi ntekereza ko bazisenyagura. Bazanye imihoro yo gutema babandi bari vulnerable, babandi batishoboye, babandi n'ubundi birirwaga bashyiraho itegeko bati ngwino tukora iki ngiki, bakabikora banabafotora bayipostinga amafoto, nibo imihoro igendereye. So rero byazavugwa ngo mbese mwebwe mwakoze iki? Ntabwo twari dufite ubushobozi, nta kontrole twari dufite kuri leta y'u Burundi cyangwa ya Kinshasa, ariko twaranabyamaganye. Korowani niyo ivuga ngo niba udashoboye kurwanya umuntu muvugeho, niba utabishoboye mwange. Rero ni ukuvuga ngo ntibashoboye guhagarika itangwa ry'imihoro mu mbonerakure zo mu Burundi zije kwica abantu muri Stade Masisi, ariko bashoboye gukora icyo cya kabiri, kubivugaho. Yego, ibi byo bavuze rero biri muri report ejo, nibyo bizaba ubuhamya bwo guhamya. Nubwo batazabyemera bazaba nka Mugesera. Mugesera yaravuze arahora agaragara, ariko aravuga ati ijwi mwumva ijwi ryanjye, akumva ko ijwi rye ryo mu myaka 70 ryakumvikana nk'ijwi rye ryo mu myaka 30. Okay, noneho turebe Bosco, kuba imihoro iza Juventus ikamagana biratwara iki leta y'u Burundi ko n'ubundi yaje yariyemeje? Se hari icyo biri butange abaturage bari hariya bagiye kugirwaho n'izi ngaruka, barabigiramo ikihe cyizere? Urakoze mu by'ukuri. Uyu munsi turi kuvuga nta kintu biri butware leta y'u Burundi, ariko metwisi abanyarwanda bagira umugani uvuga ngo akarenza umunwa karushya amagara. Kandi aba barundi nabo bakoze ikintu, urumva wari ugiye kwiba ukora ikintu mu Banyanza makuriya, hanyuma hakagira undi muntu ukubona cya kintu wari ugiye gukora n'izina ryari wari wagihaye rirahinduka. Ntabwo biri bugende ngo bya affecting direct, ariko biraba affecting indirect, kuko iyi mihoro ikije gukora kizajya muri rekodi. Nubwo abarundi bashoboye gusimbuka jenoside bakoreye abatutsi mu Rwanda, ntekereza ko kabiri ku muntu atari ikintu wavuga ngo kizagenda uko cyakozwe. Iyi mihoro batanze n'aya matangazo AFC iri gutanga ni ibintu bizagira igisobanuro, not today ariko tomorrow. Future ifite ikindi bitse kandi izabaza abarundi, kandi kugira ngo future izabibaza abarundi ibi ngibi bakora, birasaba nyine uyu munsi ko AFC igira ikintu ivuga kuri ibi ngibi biri gukorwa n'abarundi. Uko itagize ikivuga ni ukuvuga ngo byose byazaza bikitirirwa Kongo yonyine, byakitirirwa Kinshasa yonyine.
nk'uko uyu munsi iyo tureba genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda tureba ibihugu bibiri byayigizemo uruhare. Ni ikihe ibihugu byayigizemo uruhare bibiri bizwi byagizemo uruhare? bavuga Ububiligi n'Ubufaransa. Sije ko Ububiligi Ububiligi ntabwo burimo direct, ariko duhita tureba Abanyarwanda n'Abafaransa. Nuko rero n'ubundi tuzareba ngo Abanyekongo n'Abarundi nibo bakoze jenoside muri Kongo, muri Masisi, muri Rucuru, etc. Okay, turebe kwa Arufa. Dukeneye inyunganizi kuri iyi ngingo. Iyi mihoro nizi mbonerakure zoherejwe muri Masisi, abaturage baraba bande. Ese gutaka kwa M23 bakora gufita ishingiro, kwandika inzandiko kandikira yamagana leta y'u Burundi biragira icyo bihindura? Ariko rurarwandiko nje ndabona rufite akamaro kanini, kuko ruraza gukurikirwa n'isi yose, kandi iyo ikintu cyiswe jenoside ntabwo ari AFC gusa ishinzwe kukirwanya, ngira ngo n'ikindi gihugu cyose gifite imbabazi cyagirira abaturage imbabazi gishobora kwempurika muri iyo gahunda biciye muri UN bakaja gutabara. Ariko se Arufa yamagana Burundi ubwo nyine Arufa ari mu gutabariza. Yes, ukira aho ngaho abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bavuga ikinyarwanda muri Eastern Congo bamaze imyaka ingahe mu buhungiro? Okureka ngufashe ni imyaka irenga 20, bamaze imyaka 29. FDR n'interahamwe amaze igihe kingana n'ikibica abaturage muri Masisi no muri Rucuru. Bageze no bafata imirimo y'abafata bajya nabo basoresha mu byabo. Ubwo UN ntiyari hari, MONUSCO ntihakata buri munsi, MONUSCO ntibireba. Je ntago nemera ngo nayo bivuga ngo UN itafanya nini? Reka nkubwire kuri icyo kintu. Niba AFC itangaza ririya tangazo iri mu kugaragaza ko ibintu Burundi bugiye gukora bigiye gukurikiranwa n'isi yose. Ni ukuvuga ngo nge ndabona irimo AFC irasa n'iri gutabaza, isa naho iri gutabaza iramutse ibonye n'abandi bayifasha, abantu bafite imbabazi nibaze bayifashe, kuko yari ifite akazi ko guhangana n'ubwicanyi bwa FDLR zimaze imyaka irenga 30 mu gihugu, nanone tenahinjiye mw'Abarundi. Rero birabasha gutabaza, kuko ibihugu byose siko bifite umutima mubi nk'Uburundi. Iriya tangazo ni ryiza, kandi bisa bigaragaza ko noneho n'igihugu cya Kongo nacyo ntabwo gishaka kwigurira imihoro cy'ubwaco mu buryo bwo kugira ngo nibuze cikavaringa ariko kinyuriye ku Barundi. Ibyo byose rero imbere bazabiryozwa, bazabaza tese ni kuki ikindi gihugu cinjiza umutwe wo gukora genocide muri aho ngaho. Ibyo byose ubona ko bifite ibintu bigendererwa. Kubitangaza rero ni ukuvuga ngo ejo n'ejo bundi rega menya ngo intambara ishobora kuzakiva muri iki gihugu ikaza yinjira no mu bindi bihugu, ibyo bakoze hano bakabikorera n'ahandi. Ntabwo rero bagomba guceceka, kuko ngo inkoni ikubise mukebu yirenza urugo. Okay, ngaruke kwa Rabin. Yes. Hari akantu kamwe nemeranwaho na Arufa. Buriya ejo bundi nahoze mvugana n'umukozi dukorana, tuvuga kuri ibi bibazo byo muri Kongo, uburyo bari gutema abantu, wareva uburyo Burundi buza. Arambwira ati maze buriya nubwo aba Barundi bari guhemuka, ariko bararuta abandi Banyafurika bumva ko international community ariyo izakemura ikibazo cy'Abanyafurika. Kubera ko kandi ikintu yambwira ngo agifite sense, nta muntu uteze gufata umwana we, nta muntu wanga umwana we ngo akunde wowe.
nta muntu uteze gufata umwana we ngo amukoherereze ati genda upfire Meki mwana wanjye ndabona ugeze igihe cyo gupfa genda upfe Meki ariko nabiri abandika muri Bibiliya jye simbihamya ko hari umuntu wafata umwana we w'ikinege ngo amukoherereze abazungu babyara akana kawe agakohereza ngo bakice kugira ngo Meki abeho ntabwo bibaho. Iyo international community tujya kuvuga tujya twishyira ku ruhande ni group y'abantu bikorera mu nyungu zabo, ikiri mu nyungu zabo barakirwanira nk'uko buri wese bimeze, ariko ikitari mu nyungu zabo nibashaka babice babamare ntacyo bibarebaho. Nicyo namwunganiraga. Okay, Mr. Rabin. Rabin nshobora kuba ntari umutoyi okipe data. Okay, reka tube tukuretse Magashi. Mwe bukurikiye namwe nimugende Magashi twagiye. Wenge ugaruruka inyuma ku rugendo rwakozwe. Uru rugendo kuri wowe kwanza tunabisubiza rimwe. Ni imihoro ibi byose biri gukorwa biragaragaza iki hagati ya leta ya Kongo na M23 ndetse n'imiryango mpuzamahanga, cyane ko amatangazo imihoro nyihuze n'itangazo byose uhuze n'urugendo, huza n'urugendo, kuko imihoro ni mu itangazo rya Kanyuka. Hanyuma urugendo rwo kwiribera rwo kubohora Kongo. Yego ndimo ndabona n'uwitwa John Numbi nawe yandika avuga ngo facile rwose iminsi mikeye, ngo harimo John Numbi wa mu general bibonye none hanga rwose kwa Numbi ntatinzamo nawe yabipostinze. Okay. Meki rero reka mpere ku by'uru rugendo. Uru rugendo ruvuga yuko Kongo yose igomba kubohorwa. Uru rugendo ndarugereranya wamagana nko kwerekana ni demonstration, ni demo. Hari abantu bajoyininze n'uyu munsi mu mafoto, ahubwo wenda ntago turicara dukurikirana twakomeje dukora inkuru zitandukanye, baze kwicara batwereke n'abandi bajoyininze. Icyo ni baraberekanye. Oya reka babandi hari n'abandi baherutse kuza. Hari abandi ngo baturutse ngo impande n'impande Katanga na hehe baraje. Kandi nabo urumva ibyo nibyo byose bari muri uru rugendo, ariko nanga afite morale. Ibyo nibyo byose rero, iyi morale nibyo navuze kwa Magashi, ibyo kutubwira ejo bundi basuhuje Goma tugira ngo Goma igiye gufatwa, abantu bakomeza gupfa. Sibyo rero ndagira ngo iyi ngiyi ndayigiranya nka message ya nyuma. Are you sure? Yes, niba atari ya nyuma byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Igihe nanga yavuga ko bagiye kubohora kombo watu wa Goma ebugira ucura baka bariho gange no Steve baracyari muri nicyo kibazo rero, baracyari muri defensive. Twabonye umuvugizi wongereje abasuhuza, twabonye uyu mugabo avuga ku bya Goma, twabonye Jean Jacques uhagarariye AFC mu Burayi avuga ko byagoma, avuga yuko n'inzego zibanze rwose izihari inzego zibanze ziri Goma ni za M23 cyangwa ni za AFC. Ubundi uyu yahise ateza abaturage b'Igoma, yabateje ibibazo. Uvuga ati inzego zibanze ni izacu, kugeza n'ubwo SADC ishaka gusaka mu nkambi z'impunzi. Yego urumva. Niyo mpamvu inkotanyi zaririmba ngo ibiro bikuru byacu biri Kigali. Urumva kandi bari hehe? Iriya rero nabyo bibaho kubaho indirimbo cyangwa se icyo cyose gihabura adversaire. Ariko ibi ngibi birakomeza no guhabura adversaire. Nimbuzi za nyuma zerekana yuko imihoro bamaze kuyerekana ko yahageze, none bakoze urugendo. Jewe ndabibona nkaho bamaze kuvuga bati enough is enough. Niba ari ugupfa tugiye gupfa, ariko dukomeje tugiye kubohora abanyekongo barimo barengana. Jewe impamvu y'uru rugendo ndarubona nk'imbarutso yo kwerekana ibigiye kuba mu minsi iri imbere, kuko turabihuza n'imipanga babonye, tubihuza n'abantu barimo gupfigoma buri munsi, tubihuze n'abarimo kubatabaza bati karimwe mwaje kuturengera mukaba mutatugeraho bimeze bite. Tubihuze n'uburyo imyiteguro y'urugamba noneho ya operation harya ngo yitwa ngo iki
yitwa similitani. Operation similitani. Operation similitani. Similitani igomba gutera M23 mu mpande zose twabivuze tutangira. Yego. Bagomba gutera M23 baturutse tuweho ku ndege. Ndege igomba kuzaguruka Butembo irasa muri za Rwina Nyanzare. Indi Vegoma ikubita Sake nahe hose. Ndibaza rero uru rugendo rubaye nyuma yuko M23 nayikoze inama. Ese uru rugendo rushobora kuba ruri mu indi briefing cyangwa se briefing itari uvere itari ku karubanda ariko ikaba ifite icyo bisobanuye ngiye niko ndimo mbibona. Bifite icyo bisobanuye ku nama zabaye, bifite icyo bisobanuye ku bitero operation similitane, bifite ibisobanuro ku bantu bakomeje gupfa muri Goma, bifite uru rugendo rufite ibisobanuro ku mipanga imaze gukwirakwira muri side ya Masisi. Uru rugendo rurimo rurasobanura ibintu byinshi, ahubwo twitege nyuma y'uru rugendo hagiye kuba iki. Meki nuko numva iby'uru rugendo kuko bari muri revolution ngo iyo izabishingiye nyine bigendeye ku itegeko nshinga. Nyine arimo arabwira abantu ko ikintu bagomba kuzamo ni revolution. Urumva rero Magashi ibiganiro birimo rero mazungumuzo hapana, ahubwo no guhindura. Gute? Ndavuga nti biriya baza bavuga ngo hari igihe igihugu kizicarana nabo baganire, ubona ko byo bitarimo, ahubwo intego ni uguhindura. Ni uguhindura igihugu, ni ukubohora abarengana, ni ugufata ubutegetsi bubi bugasukwa hasi hakajaho ubundi bitavugitse ngo bazabaganiza ngo reka tubahe ibyo mushaka ariko ubutegetsi bukomeze. Ahubwo nicyo kibazo gikunze kuba mu banyekongo, ukabona umuntu yagiye kugera ahantu henyewe barangiza bakaguha amafaranga. Niyo twavugaga by'abantu bariye amafaranga bakaza kugambanira bene wabo. Rufa muracyavuga na Magashi? Ako nanga kabisa, nanga yabaye nk'inyeshyamba. Uracyavuga na Magashi yakubwira ati nibyo bikunze kubaho. Ndari mbundi muri iyi. Nanga yabaye nk'inyeshyamba. Wowe urimo mvuga ririya tangazo ririmo rihakana ko rwose tw'intego yacu nta byo kuvuga ngo nitubakubita tudufasha akarere ngo hanyuma badusabe twicare ku meza tuganire. Ahubwo ndabona iri tangazo rigaragaza intego, nubwo intambara yamara umwaka, nubwo yamara imyaka 2-5, izakomeza ibaho kugeza igihe ubutegetsi bubi buzahinduka. Mbona arizo ntego zijya zikurikiza aya matangazo. hanyuma mwese mbabaze ubundi jewe nongeyemo akanje amusore Meki nta kibazo yego. Nongeyemo akanje ibi bintu by'ibiganiro ndashaka kubibutsa ko atari ko bitajya na rimwe biva mu mahitamo y'aba basore bari ku rugamba. Noneho rero uyu mugaragu w'aba bazungu ariwe Gisegeti, we ibi biganiro aho azabonera bamutunaritse hazava amategeko muri ba bandi nyine baze bumvikanisha ko aribwo noneho ya international community ibaye active igiye gukora. Noneho bya bindi mwavugaga muti imihoro irinjira bareba aho ngaho kuko bizaba bigeze inyungu zabo zigiye gukorwaho. Umugaragu wabo barabona ko bamugejeje kure, aho muzabona noneho bavuze ngo muvugane, mugende muvugane, kuko iyi ntambara ntabwo iri mu nyungu z'umunyekongo uwo ari we wese. Yego, ku munyekongo hari iri mu nyungu ze ni Gisegeti wenyine. Nawe ni umukozi, si inyungu ze direct, ni uko ari inyungu zabashebuja. Ibiganiro byo ntabwo twavuga ngo ntibizaba, aho bashebuja bazabonera inyungu zabo zikozweho bazabitegeka. Hanyuma mwese ngiye kubabaza ikibazo mu kidiscuss go na Rabine yabonetse atufashe. Ni nyuma y'iki kibazo tuhite tujya kuri operation yo guhiga General Guido. Ngiye ndi guhuza nuko abazarendo no ngo batangiye gusaba gukorwamo. Turebe ese mwebwe mubona aya matangazo ya AFC ya Nanga n'abandi mubona afite uruvugiro ari amatangazo ashobora kumva mu gihe akivugira mu ishyamba,
mubona afite ikintu ashobora kubavugiraho? Arufa, mpereye kuri wowe. sinzi ahantu harimo guturuka uruyombo, ntabwo numvishe ikibazo neza. Ni kwa Rabini. Nuvuga ngo ndi kwibaza wowe iyo urebye nanga gutanga amatangazo, agatanga warning, integuza ibi atanga bivugira mu ishyamba, bifite ubwo bifite imbaraga bifite icyo bibwiye leta ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga. Uku kuvuga kurya akabivuga yibereye hariya Kiwanja, ntago barenga Rucuru. Maze iminsi mbona bari Rucuru, bwa mbere yabivugiye Rucuru, n'uyu munsi bari Rucuru. Ndagira ngo mwese mukisubiza, ariko Arufa niwe number 1. Ariko tuduherutse no kubivugaho mu kiganiro, dusanga ko biri mu guteza abaturage ibibazo. Nanone dusanga nawe bizamuzanira ingaruka, kuko bazaza bafata ibiri mu kubera Goma babimushireho, kuko ibyo avuga n'ibyo atangaza biza bigaragaza ko afite intasi nyinshi muri Goma. Bazi ko rero umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane mu bwoko bw'Abatutsi, urumva ko biri kuja mu kibazo, biri kubashira mu kibazo, kuko aya matangazo agenda atera igisirikare kiri hariya ubwoba, inzego z'umutekano zikagira ubwoba. Ubona ko bamwe ntibanarara muri Goma, barara za Bukavu, abandi bakarara mu birwa hagati kubera ubwoba. Ni amatangazo aje atera kiriya gisirikare ubwoba n'izindi nzego za sekirite, bagakeka ko umwanzi barimo, kandi nyamara bigaragara ko akiri kure, agifite akazi ko kugira ngo agere mu mujyi. Numva rero nje guhora bitangaza buri gihe nabishireho akadomo, ahubwo ashire mu bikorwa, nibyo byatabara. Kuko urabona kuva bandika arogoma bavuga ati turaje, ubona ko rwose niho ibibazo byiyongereye mu mujyi, abafungwa buriya tujya tubona bapfuye, ariko abari kugwa mu magereza, abari mu gufungwa batanafite n'ibyizere byo kuvamo ni benshi. Rero urabona ko ni ibibazo birimo kugenda bigwira rubanda nyamuguru. Kwa Bosco, niko sinzi niba muri bunyuze nyina basuko Ibrahim yatangiye guhinga, ariko ubwo biri butabarwa kumyitinga kugira ngo tutaje muri turi benshi. Yego turakumva ubu. Rero iki kibazo teste kwa mugira Rucuro ntahave, meki ngenda gisubiza nkubwira ngo kwifata AFC nabo ari bizejuru n'abantu. Mbere yuko ugira ikintu ukora ugomba kubanza ukipanga. Bagiye bakora nk'uko Kinshasa bikora, bagahubuka nk'uko Kinshasa ihubuka, bagiye bahora babona failure. Ariko ubona ko niba ari intambara na success, intambara na success. Rero niyo mpamvu njye mbona avugira Rucuro akaba agumye Rucuro kugeza igihe baza kugirira, abari Rucuro ibyo yavuze ngo Goma, akerekana ko Goma ashobora kuba ateye inasi. Ibyo ari byo byose keretse niba leta ari abasazi, umuntu wese uri ku rugamba ntabwo iyo bayita kahuta intangirisi. Noneho se ubundi bwo yewe nagira inasi, bakubwira ngo nta mafite inasi, ufite ubwenge gukoresha ikumva yavuze ko nta mafite inasi. Umuntu yagira inasi akakubwira ngo ndabyo afite, uwo mutafite izo nafite ntacyo zimumariye. Rero ibyo leta ikora ntabwo ibikora kubera ndanga yavugiye Rucuro, ndavuga ati amakuru ya Goma iki n'iki, access kuri Goma, ntabwo ari impamvu babikora kuko bakabikora. Kuko niba umuntu ashobora gutekereza nk'umwana w'uruhinja akaba yashyira mu gaciro akavuga ati nta muntu ushobora kwivugira ngo avuge ngo runaka aranekera. Yego. Leta se y'ibinanizwa iki?
bica abantu kuko bakwiye kubica bababoreza muri gereza kuko aricyo bagennye n'ubundi biri mu rwego rwa ya jenoside bari gukora, ntabwo babikora kubera nanga yavuze. Kuba nanga avuga rero biri abari kubabwira ahubwo kugira ngo arebe umuntu ukunda uramutegereza mbere ko yahindura, ntabwo umutega imitego ngo urebe ko yayigwamo. Rero ababwira kuko akunda kungu, kuko akunda abaturage, akababwira ariko turirana kandi bakabashoboye gukora ibintu mwahindire ntimutubone tuza kubibahinduza. Rero uko mbibona numva ariyo matangazo bakomeje gutanga kandi akayatangira muri Rucuro n'ubundi akaba atarava muri Rucuro. Ni ukuvuga ngo nuko atifuza guhita agenda ngo ajye gukemura ikibazo, akabinginga ese mwakemuye ikibazo tutaje kugikemuza amasaha. Nuko ngiye mu maso yanjye mu mboni zanjye nuko mbibona. Murakoze. Yego. Ngira ngo nabahaye akavideo k'abantu baruhukiye muri Rucuro aho bageze baruhukiye. Nacyo kikaba igisubizo kuri ya drone twavugaga. Kuba bagenda urabona na murare bafite ahantu bari, urabona ahantu bari na murare bafite, ni igisubizo kuri ya drone. Ese mwakora icyo mwabivuze hari icyo byadutwara ubu ngubu, reka tubere ko tutihise muze kureba ako kavideo nakabahaye nagwaye active nagwaye link kuri. Thank you. Yes. Hanyuma Rabin hari icyo uvuga? Rabin ashobora kuba atari kuboneka. Hanyuma reka turebe wenda Magashi azagaruka nyuma, ariko reka turebe kwanza kwa Guido. Maganye nawe turuma tujye kwa Guido. Arufa, tubwire ibya Guido bihagaze biti? Guido n'umuntu uyoboye icyama cya MDC Renove, ariyo ifite ibyicaro aho bita za Pinga, umanuka iyo hepfo muri groupe Mayikobo n'ahandi, kandi n'umuntu umaze iminsi mu ishyamba, umuntu wakoze ibyaha byinshi birenze. Kuba rero ari mu gace karimo zahabu nyinshi, murabyibuka uwitwa Mahoro utari umaze n'umwaka mu kijenerale hariya mu Rubaya, nawe mwabonye uburyo bamufunze, ariko nta handi byari biturutse, ni kuri iriya mitungo nyine. Rero nawe kuba yagira ibyo asohorerwa bimurega, bigaragara ko bashobora kuba ataragiye atanga ka raporo, kuko iki gihugu kijya kigendera kuri ka raporo. Nubwo wakwica abantu 100 ku munsi ariko ukazana raporo y'ibyo abate n'ibyo abasahuye, baguha agaciro kuruta. Ndabona ko bamufata kuba wenda yarariye wenyine agahaza igifu cye, bagahitamo kuba bamukangisha ibyo ngibyo, kuko si we wa mbere uri muri iki gihugu. Ndumva ko bakagombye gukorerwa izo manda ni benshi, kuba babimukoreye ubwo ni bimwe ubona ko batabyumvikanyeho, kuko ejo ashobora no gufata mu byo yari yakazana akavuga ati ni mudohore, ukumva ngo babikuyeho. Ni leta yabishyizeho se byashyizweho n'andi bintu byo kuvuga ngo Guido aragwe? Ni auditora n'urukiko rwa gisirikare rw'igihugu nirwo rwasohoye manda imushakisha nyine kugira ngo afatwe aje imbere y'ubutabera. Nuvuga ngo kandi avuye Kinshasa, ariko ntago we arabasha gutabwa muri yombi, ni uguhigwa gusa. Ntabwo arafatwa, ariko urabona ko buriye igihe nikigera azafatwa tu, niba atagize ibyo yumvikanaho nabo. Yego. Rabin wabonetse? Rabin ntaraboneka. Reka mvugishe Bosco ubundi tutugarukana muri studio. Bosco, uko guhiga Guido cyangwa se kugenda bakora mu urumva uwo Mahoro aciyeho bamujyanye muri gereza, Guido nawe bamugezeho, si bwa buryo bwo kurangiza abazarendo buhoro buhoro, cyangwa yanzoka iruma ikazagera ikiruma n'umurizo? Abazarendo mu kuvuga ngo
ubundi bigeze ku gihe cyabo cyo kugira ngo niba sinzi niba akantu ko kwitekerereza bakagira babaye bakagira byaba ari igihe cyabo cyo kugira ngo batekereze si kuko intambara turi kurwana ni iyacu tuyikenewemo kuko abo ni bamwe mu bari babayoboye icyo ni kimwe yaba Mahoro yaba Gido so kuko batagaragaza umusaruro ukuvuga ngo bajya kubaduraginga kubakira mu ntambara kubatura muri iyi ntambara itarabarebaga nibyo bari imitwe iri hariya y'abajura y'abagizi ba nabi ariko ntabwo bari abakozi ba leta rero yarebye ibintu na mbere yabanje kureba banyotewe n'iki banyotewe no kwitwa abakozi ba leta umukozi wa leta ubundi cya mbere agomba kuba ari umukozi uhembwa ufite n'inzira ukorera yego rero bamaze guperinga mu byo bari babitezeho bari bazi ko ari ibintu bagiye gukoresha bashaka barabaza rero bose bagapfa bagashira ariko bakagira byibura abantu bashobora kurinda imbere wanyate nabo rero bakajya bishyiramo gukandira babona bagiye gushira bamwe bakaseruka bakahaza rero leta mbere y'uko intsinzi yayo igerwaho ijana kuko kugerwaho yagezweho bagomba kubanza kunetraliza n'abo bazareba kubamaramo iyo mitwe ikomeye abo bayobozi ukuvuga ngo Gido niba namara gufatwa uretse ko ntabona ko Gido azafatwa Gido uzafashwa ari Kinshasa kuko atuye Kinshasa sinzi wamubizi kuba batoye mandadare avuyeyo ngo biba bikibahaye amahirwe yo kumufasha ushobora gusanga kimwe mu byabaye mu byo bari Kinshasa yarababwiye atari kuko tubwira kwica ari bene wacu uganye ndabatiwe umunyarwa yabaye yagize ubwenge batanduza abandi nabyo byashoboka rero kuba yarashoboye kuva Kinshasa adafashwe aho ari ntabwo mbona azafatwa ikindi kandi banagize basakisidinze kumurangiza ubundi babakurikiraho witwa ni Kabuzi kandi burya bari bamwigezemo ngira ngo mwigeze kubona ari gushwana n'abasirikare kugira ngo agere aho gushwana n'abasirikare hariya ni uko hari icyo abasirikare bavugana na leta bakorera we atavugana na leta kuko ntabwo ayikorera rero ababaza rero byashoboka ko ari intangiriro yo gutangira kubaca imitwe kugira ngo bazahinduke nk'inzuki zitagira umwami batoratore hirya no hino cyangwa nayo mu beturare biba batoratore kuko bamaze kubona ko kuba batoratora byo mu beturire bishoboye ibyo byose rero byashoboka yego ndabona rero ko byashoboka ko ari ukuba babaca imitwe deni bakabatoratora cyangwa se bagahinduka imbehe mu beturire igatoratora batakigira ababayobora abo rero biri ku mugabo baratekereza niba bafite uko batekereza simbizi niba bajya batekereza kuko mbere na mbere kuza muri iyi ntambara itarabarebaga ngo kuko bababwiye ngo gufata ikintu gikwiye kwica umuntu ugende mwica abatutsi wiroha mu ntambara uri umunyekongo bakuranye imyaka na gahisi utingiye kumuhingira kumwica kuko Kinshasa yavuze byonyine byanyerekaga ko badatekereza ariko niba bagifite akenge gatekereza baratekereza kabiri barimo ese koko ibyo turimo nibyo cyangwa turimo turiyahura ku bwanyu nuko mbyumva bese okay ndabashimiye mwese mugire ibihe byiza akoze cyane n'ubwo kitavuze kuri abantu bemu ari ibyo wari wavuzeho turi buvuge ku mfungwa zavanywe muri Rwindi zijyanwa ku Edipota numvaga bihagije rero nta bindi bintu turi buzivugeho kereka niba ari amakuru mwabivugaho wenda kuba zakuwe mateko ndaza kuzivugaho kuri BNDM News yego twe twazizo kuri twazizo birahagije sanda gushimiye sawa maga hano nawe ngo haye mwanya wo kwinigura urakoze cyane mvuze kuri Gido rero aba bantu b'abanyabirombe bose baba bafite abo bakorana nabo Mahoro bajya kumujyana yari yananiwe nukuvuga ngo bageze aho Seninga na Ndayishimiye batavuga rumwe sibyo nukuvuga ngo rera yamabuye nukuvuga ngo buri mu generali aba afite uwashyira harya ubundi Gido nuwande
si uwo kwa ntuze se Gido no muri Warikare Gido nta huriye nabo Gido we ni umuntu ukomeye ari ukwe ntabwo ari nk'abari ngo afite ibyava mu bava mu yo bita nyine niba ari NDC Nundo niyo mu urumva Gido we asa nkaho yigenga ku giti cye uretse rwose mu kwereka wari cyagihe ntuze ahubwo Gido ronda byibutse buriya Gido icyambere ari mu bantu batigeze bashaka kwiyunga ku barwanya M23 siko bimeze wari za Warikare nubwo afite byanyatura n'ibiki oya afite umutwe we ntabwo witwa Nyatura oya afite CMC ntabwo ari CMC Gido ntiyumvikana bariya bose uvuga abanyatura nabo bose ntabwo umvikana uko uza abandandi bazirana n'aba FDLR ko Gidazirana nabona siyo mpamvu se yagiye kigira Warikare no mubo bahamagaye ngo baze barwanye M23 ntabwo yigeze aza kwiyunga nabo none ni gute se Gido arwana nabo nawe arwana nabo ariko badafatanije urumva abari ababazanye muri FRDC none se Gido yigeze aza muri FRDC ntabwo yigeze yarwanaga we ukwe arwana ukwe akarwana na leta byaba ngombwa akaba yanarwana na M23 kandi buriya Gido we buriya mbere ngo nabwo leta yarashyizeho uburyo bwo kumufata ariko ntabwo ndi kumubona none se Gido ni gute yagiye ubundi ni gute yagiye Kinshasa yarangiza akabacika ubundi ntabwo byumvikana niba baramushakaga koko ubundi ni gute Gido yagiye Kinshasa icyambere muri za ntuze bahamagaye cyangwa se bamwoburije nawe kwiyunga kuri FRDC arabyanga nacyo ushobora kugitekereza oya buriya hari ibyo baba bapfa birimo ntuza birimo n'ibwo bucukuzi bw'amafaranga none se ubwo bucukuzi igihe ahereye acukura ubu se nibwo bamwibutse ariko meki so Gido reka tubirebe Gido n'uwo muri za Warikare n'uwo muri Warikare ndabyibuka cyagiye handi ayobora yo bita ngo Nduma Defense of Congo amayi Nduma ni Mai yayo bita ngo also known ni Mai Sheka yego Mai Sheka bashinzwe 2017 bamaze igihe katurebe muri Pinga nkuko bivuze dukota ibapinga November 2013 Bunyakiri bari barajyanye Bunyakiri harya wabonye ko ibiro bya Monisco Bunyakiri babifunze ubwo birashoboka ko havuye hanyuma major afite ntoza ikigeri major ngira ngo afite ibintu byo gufata ku ngufu ubwicanyi araregwa ibintu byinshi cyane pe none se ni gute uregwa ibi bintu byose ukajya Kinshasa bakongera bakakureka Kinshasa hari diru bamupanze arayanga niyo mpamvu batangiye kumuhiga ashaka ko wenda muhugo muri iyi minsi ashaka ko barimo hari Kinshasa yagiriye nta akavuga ati ntabyo nkora ni nako bimeze ariko yavuga ati ntabyo nkora bati ahubwo mushyire urupapuro kumushaka none se urabona ni ukuvuga ngo Gido wowe bitekereza ariko bikururemeke ni gute yaba yaragize Kinshasa umuntu ufite umutwe uregwa ibi bintu byose yarangiza akavayo bakaba batangiye kumushakisha yaranavuye Kinshasa ahantu aretse rero bajya kumuzana aya n'amakuru y'abantu ko ashobora kuba yarashakaga kujya mu kwisangira M23 nanjye nicyo nangiye kubwira uri kantu bigeze kurwana hari akabaga k'indege za Pinga uko ngo bari bagiye kumugeraho kandi M23 nawe urebye ntabwo yigeze irwana nawe ngo bahangane cyane bikomeye hari ahantu bageze we ngo arizamukira mu misozi ntiyarwana nabo ibyo byose rero bishobora gukururira uyu mugabo mu guhangana na leta ya Kinshasa ahubwo kibaza kuba baratangiye guhangana mbere ni ukubera iki Gido aribwo atumijweho kandi avuye Kinshasa harimo ni ibiki bamubwiye ntabikore maga reka dusezere mane bahumugisha dusezere ndagushimiye cyane Magash shimiye Bosco shimiye Alpha shimiye na Labin mwese dushimira bari kwanga ibyuma nawe urakoze cyane meke ariko nongera kubwira abantu bakunda Bwiza TV muze mwamamaze muzana amafaranga turye tubeje kubeho Magash abashe kubona amazi nkara yanywaga arimo akadimu n'abandi mwese mugire imibereho ikomeza kandi banateye inkunga Bwiza TV twabyemera rwose cyane murakoze Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya
gukonjesha amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Donde Dieu Manu warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati, ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Donde Dieu Manu urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.